نزیکی دو ماهەیە جموجوڵا بازرگانی کۆمەلگەها نێودەوڵەتیە ئیبراهیم خەلیل لاواز بووە. ji ber vê yekê jî nêzîkî 500 kirêkarên kۆmەlgeha bazirganî kar dikin bêkar mayîne. بخدي وقتی شغل هبه باشه شغل نبه معیشت ما سر وی شغلیه اف شغل نبه شغل ما زحمته از خلکی روجاوا سوی سوریما و بری نوکا شغل ویری باش بی بس نوکا شغلی نمایا خودی بری نوکا یعنی چل بین پینجی بون بس بری نوکا ام شغل ناکش بنیش Li gorî gotinên bazirganan 80 sedê bazirganiya wan gel Bexdabî. Lê mavê du mehaya Bexda biryar daye nabêt hîç kelûpelek ji bilî yê Îranî daxil bêt eger baciyeka dîtir jê nehêta wergirtin. Vê yekê jî Cumhurcola bazirganî li Komêlgeha Nêvdewletiya İbrahim Xelîl lawaz kiriye. يعني بس نوكا بيتن شاوري بيتا تعم دوغارا جمركا كادي بدان او جمرك بكي تشيتن بلا ما من جمركا فيرج هربوا بغداد هربوا مركزيه بس عراقيه اي بس او اعتراف هناك افتي يوم مشكله نبيتن Serarayê birîna budceya 17 sedê û qeyrana darayiya Herêma Kurdistanê aborîna vê hewla Bexda bi fişareka diya siyasî dine naskirin. Di heman demda ziyanên ber Bexdad kevin زیدترین شیم بر هرما کردستان کردن. هرما کردستان ضررهای دی جزئی بد، دی کمتر بد شیعه عراقه. عراق پترتر دی ضرر من بد چونکو گله کرستشن عراقه. یه ترکیه ایرانی پترتر هفرکیل گله کدود کن یعنی منافسه او منافسه وقت کد سعرا کرسته و کالا یعنی بهایت وانا به نخواره. پیشتر روزانه نزدیکی 1500 اتومبیل بار هلگیر ji Türkiye û Ewropa diriya Komêlgeha Nêvdewletiya İbrahim Xelîl da tatine Herêma Kurdistanê. Lê di mayê van du mehan da rojane kêmtirî 900 otomobîlan daxil bin. Pêştir her bazirganekê kelopel diriya vî derê ra rawaneyî Bexda kirban tenê baciya vê gumirkê da. Lê tinûke da baciya hevrikên siyasî jî dit li Bexda. Xerîb Mecîd, Roda û Komêlgeha Nêvdewletiya İbrahim Xelîl.